Welcome to our blog channel Naik Blogs. Like and subscribe. दिलु किछु को ए कहि जिवा जय जगन्नाथ। आज गोटे पिकनिक अच्छी माने छोट आकार सांग माने स्कूल सांग जीवा आजिका ब्लॉग रो कौन कौन रूटीन होची आपण मन को शेयर करबा। चलंतु देखिबा। जय जगन्नाथ। आगु चलतु देखिबा। भाई भाई केइटे ओ भाई केइटे हां 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 तामरे हां गाड़ी टे स्लो करियो ना तो तुम टे निसार हो आखि नालिया के काउंटर डाइलो ना पहुंचले मेडिकल पाख पहुंचले सुर मेडिकल पूरा जाम अच्छे रास्ता देखो। भाई कौन है जी आसिले नहीं खाली भाई कौन है जी चश्माटा मागी से मागी जानी पिंची ना तुम रंजित पात्र निशार अच्छा मुझे जानी काउंटर जाते जानी भाई बहुत कष्ट कले कालठू राति सारा शुई ना भाई राति सारा शुई ना फिस्ट भाई भाई किसी कह आम बहुत खुशी आज सब सांग एकत्रित हाँवाई जाऊे पुणी ना ना मोर देह भल नहीं कोरोना कोविड कौन है बाली जगह ना बालटा रंजित फैन कर इंजीनियर करमी कौन मुझे बुझी पानी साइड मार दो पछले साइड मार दियो सही तो ब्लॉक ओम किछि कहबा चाहउछन कि आज माने फीस्ट है पई किछि कहबा चाहउछन कोई भाई हम बहुत खुशी होछे आपन आज्ञा ए होय तो रंजित किंतु किछि करि परना से गात खोला भी जानना खाली सब शांतिलता मेस जाए कि ट्राफिक पुलिस रंग वेट करती ठीक 5टा समय ठीक 10टा कथा सब के झिउ छाड़ सब झिउ नहीं खाली आमर रंजित इंस्टा आईडी टिके कहतु डेविल रंजित प्लीज फॉलो मी फॉलो बैक देबो दियोनी फॉलो अरे फुल ये देखु हाथ रे माने माटी माने खुली पारे जरी रे हाथ ग्लूज पर जरी रो देकी देखु ये आज तो प्रोग्राम को जीवो दे सेक में मेरे गुटुडे नमूना किदि अछि देखो बेतो गच्छ गुटे तू गुटे पड़ के खुलियो कोला पड़ा हां दिलो ए सब हम देखंतु मुन्ना तेल ये हम भगवान ऊपर वाइचनी भगवान आ अपनाटा कोन पूरी मिल्लू भाई किछि कहबा को चाहू छी हेलो गाइस ए देख ओम भाई ये खर्च है हम को करे रंजित तोला हाथ आटर भी हाथ मानना केतेडू पैसा माटीटा खुलना बुझी इटा देखि ऊपर इटा अछि दिल्लू गुलिची हाथ दिल्लू गुलिची तोटानी के पके दे के गुली तू कौन रोषे करू आम छोटा छोटी कर दो स्टार्ट छोटा छोटी कर बहुत छोटा का नहीं है
দুটাটা কিনে ଗୋଟେ କ'ଣ ପକେଇବା କିସ ହଁ ରଞ୍ଜିତ କୁହ ତମେ। ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଏବେ କରିଦେବା ଟିକେ। ହଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆମର କୋଉ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇଟା କିଏ କରିବେ କି? ରୋଷେଇ ଗଜ ଆଉଛନ୍ତି ପୁରା ଫରେନ୍ର ମଗା ହେଇଛି। ମାଲୁଆ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଏଇ ଆମର ଗଜ ରାଜକୁମାର ଘୋଷ ଅଫିସର କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ରଞ୍ଜିତ ଆସିଲା ନାହିଁ ଲେମ୍ବୁ ଛଡ଼େଇ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏଇ ଦେଖ ଭାନୁ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଚାଖନା। ଗଜ ଆପଣ ରୋଷେଇଆ ତ ରୋଷେଇଆ ପାଳକୁ ତାକୁ ହେଇ ଆମ ଚିନୁ ଭାଇ ରସୁଣ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେଣି ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମାନବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ ଛଡ଼େଇବା? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ବଡ଼ ରୋଷିଆ ହେଇ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଉପରୁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼ା ଧୋଇଲା ବେଳକୁ କଡ଼ା ଧୋଇବେ। କେ ଛୁଆ ରିକୋଜ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଫୋକସ କର। କଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ରେଡି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଲାଇଟ୍ କୁଆ ଦେଖାଉ କିଏ ହଜିଛି? ଉଡୁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କଲି ମୁଁ ମରିଯିବ ନହେଲେ। ଗଜ କ'ଣ ହଉଛି? ସ୍ଥିତି ନା ହଁ ହଁ ନା ତୁ ଯଦି ମାରିଦେବୁ ମୋତେ ମୁଁ କହିବି ଠିକ୍ ଛୁଆ ମାରିଦେବୁ ଦେଖିଆ। ମଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି। କଢ଼ାରେ ତେଲ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଦିଲୁ ତୁ ଯା ନା ତୁ କଥା କହ ନା ତୁ ବ୍ଲଗରେ କଥା କହିବୁ ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ତ ବାହା ହେମି ତମେ ସବୁ ଯେ ବାହା ହବ ଆଗକୁ ଫିଷ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବା ସବୁ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ। ଭାଉଜ ମାନେ ଭାଉଜ ରାନ୍ଧିଆ ଖାଇବୁ ନା ନା? ମୁଁ ତ ବାହା ହେମିନି ଭାଉଜ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିବି ନା ମିଶିବି ବାହା ନ ହବା ରିଜିନଟା ତ ନାଇଁ 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 ନେ ସବୁ ଅଛି ସେଇପାଇଁ ଫେରିକି ପଳେଇଲି। ମତେ ଦେଖିକି ଝିଅ କିଏ ପସନ୍ଦ ଚଏସ୍ କରୁନା। তোর বাকি ওটা তো ফটো উঠে বলি হক কোড়াগুলো ମୁଁ শুনতে পাইছি। ସେ 15 ଦିନ ଥରେ ଗାଧଉଛି। সেইভাবে তো পছন্দ করতেলে ସିଏ ଗାଧଉଛି 15 ଦିନ ଥରେ। তুই মাসের ধরে ମୁଁ ରେଗୁଲାର 6ଟା ହବ ଗାଧେଇ ମନ୍ଦିରଟା ଯିବା। ଭାଇଟା ମୋର ଖରା ତାକୁ ଏକ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ମଟନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା। हाय गाइस हेलो गाइस आई एम सन्नी ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ କାପ ସମସ୍ତଙ୍କର। ହଁ हेलो चैनल वेलकम टू माय गाइस कैमरामैन जल्दी फोकस करो। या पर तू संभालिबू हमरा न कर दीजी हां सब अछि आ जहां लगे दो चैट में अछि। हाय गाइस प्लीज सब्सक्राइब चैनल। କ'ଣ କହୁଛୁ ନାଇଁ ବା ନା ଏକ ମୁଠି କଳା ମାର ଦୋକାନ ସେ କି ଚଏସ୍ କରୁନା। କିଏ ଇଏ ଏଥର ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ଆମ ଆଗରେ ହାଜିର। ଓହୋ ତମେ ଖାଇକି ଆସିବ ଆମେ ଖାଇବା। ପାଏସଟା ଆଣିବ ନା?
ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ତମେ ସବୁ ଆସିବ ମାନେ ମାସେ ଆଗରୁ ଆଉ ତମେ ଛୁଆ ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଛୁଆ ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ ମାନେ ତମ ଏଠି କେହି ଆସିନି ମୁଁ କହିଲି ଲେପଡ଼ା ଫେଡ଼ା ଏ ଛୁଆ ଆସିବ ଆଉ ତମ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ନେଇକି ଆସିବି କଥାଟା କଲେ ଉତ୍ପାଦ ମୋ ମନା କହି ପଳା ଗଜଟା ଏମଏଲଏ ତ ଗଜ ଆଣିବନି ଯାହା କରିବାକୁ ସବୁ ଗାଡି ଥିଲା ନା ଗାଡି ଉପରେ କାଉ ହକି ଦେଇଛି ଗାଡି ସିଟ୍ ଉପରେ ହକି ଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମଟନ ଝୋଳ ଖାଆନ୍ତି ଚିକେନ କଷା ଖାଆନ୍ତି ଯାଉନ ଯାଉନ ଗଜଟା ଆରେ ବେଗିଆ ମାନେ କଣ କନି ଇଏ ହଉଛି କମ୍ପାନୀଟା ମୋଟାଟା ତା କହିଲି ତୁ ତ ନା ଜାଣିନୁ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ହବନି ତୁ କହୁଛୁ କାଇଁ ମୁଁ କହିନି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ ଚୁପ ବିଶ୍ୱାସ ଚୁପ ବିଶ୍ୱାସ ଚୁପ ପଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଚୁପ ବିଶ୍ୱାସ ଚୁପ କାହା କହିବିନି ଭାଇ ଭାଇ କାହା କହିବିନି ଗଙ୍ଗାପ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଯମୁନା ଯମୁନା ତୁ ଭୁଲ ହେଲା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନା ଭାଇ କିଛି କହିବେ କି ଆଉ ମଟନ ବାଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ପୁରା ଆକାଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜକୁମାର ଘୋଷ ଖାଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କଲେ